Abak po kay kayungan at syutana king mumuna ng Domingo ning Adviento. Pakyabetala king banalamisa, ring kapasalamatan da, ring makatuki, Dr. Joel Regala Angeles, Mr. and Mrs. Belarmino Regala Jr., king karelang wedding anniversary. Lily, Dayrit, and family, para king kapasalamatan, king Aldoring karelang kebaytan, Trini Yap, Darwin Kunanan, Irene Reyes, Noelito Maniti, Lourdes Laher. Para king personal akayadonan, daring makatuki, Rosalie Regala, Romjoy and family. Para king malagwang kapaldanan, daring kapatad tamo, Teddy Santos, Sunny and Tess Popoy, Merla Mangalus, Orlando Viray Yap, Franzia Damiana Bansil, Conching Galang Malonzo, Ernesto Godoy Silva, Ram and Chuck Dizon, Carmen Chotwico, Rose Estravillo, Noel Torno, Gerardo Parungaw, Ernesto Dizon, at ding anggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para king alananggang kapainawan, ring kapatad tamong Meyango Nabie, Estela Mamang Santos, Riomer Billy, Carlos Pinpin, Soledad Go, Pasita de la Peña, Florencia at Pablo, Alberto at Africa Naku, Florencio, Erlinda, Altrudis, Ropino, Liza at Beth Gagi, Cesar Capulong, Felipe Trinidad, Ener, Oscar, at Luisina Naku. Mary J. Katigbak Pineda, Josefina Peng Masbang, J.R. Naku, Emmanuel de Guzman Jr., Salvina Enriquez, Karen Francisco, Donata Bartolome, Pasita at Julio Peralta, Tomasa Guerra, Francis at Janet Gagi, Filomena Corpuz, Victor de la Peña, Maria Teresa Morales, Rufino Castro, Juliana Lacandula, Alberto Castro, Marisa Castro, Leonisa Castro, Renato Gordon, Kenji Ono, Leonardo Dayrit, Alfredo Dayrit, at ding sablang kaladwo, King Purgatorio. Talakad tamo pungeni at makyabing ikanta, ing dalit a pamuklat. Usutamo
King Legioning Igpa, poning anak, poning banal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatiliya kaya kayungan, At kaya ko, ang timurin, maya payabak po. maya payabak po among. Pagmasusyan tayo po imumunang Domingo ning Adviento, ing bayong banwa ning kakatamong liturya. Iti mo naman ning pamagumpisa ning kwento ning kakatang kaligtasan. Anti mo yung kanitang may labas na Domingo, ikita mo yung kaganapan ng panahon, ing Diyos, ing kayang kayarian, ing kayang kayapan, kayang hustisya, ing kayang katutuan, ing kayang ligaya, yang mandatila kimbietam. Kapatad ngayon Domingong iti, bendisyonan tayo ing korona ning Adviento at sindyan tayong mumunang sulo ning kikatang kapanayan. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, mitipon kami king lagyo ning Jesus, ing sala ning yato. Aduan mi keka ing bendisyonan may ting korona ning Adviento. Amoy pagganakake kami alang-alang king alanganga, ampo pa king alang kupas mong lugod ke kami. Amay yakit king pamamiyamu ke kami, king kekang anak abugtong. Saupan mo kaming misadya kaniting sarili mi, para king kadwa ng panyatang. At saupan mo kami naman tune magmasusi, anting digayang ating kapigaganakan, ing minunang pamanyatang kaniting kapaskuan. Kabang sisidyan miya iting mumunang kandila, na kami sanang ikristo, iyang sala, amitabi king karalumduman. Binunga na nabayaging bunga ng kasalanan. Pagkalaman mo sana karing grasyang painggulot kami king kasalanan mi, ban manatili kaming milalablab king sala ning lugod, karing kaya kaming puso. At itiyaduan mi kapamnatan ng Kristong Ginoo. Amen. Karing panahon pong may kasalata mo, si Shantala, ning kakatang pamagkulang, tanggapan tamo yung kapatawaran ng Diyos. Itangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano, at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nitay panigapo ko, kang Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamot, king pangpataw da rin kasalanan tamo, itala na katangan sana, kimbie, alanganga. Amen. Manalangin tamo. Ganakan nyo la po, isipan nyo la po rin kaya akong intention, king kaya katamong misa.
Oy paming at banwa, pagimbutan na rin puso mi, ing pali ni kaya kang lugod, at pagdulapan da rin kaisipan mi, ing sala ni kaya kang amano. Palablaban mo, ing kao ng kang Kristo, at kaya kaming tagapagligtas, at ipagkalob mo ing sikanan sumulong king lugod, baning munag ning kaya kang panyatang, das nana keng makasadya king arapana, at matulang tatanggap king sala ning kaya kang katutuan. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat king libro ning Propeta Isayas. Ika o Ginu, ing kaya kaming tatang, emo ketik nangan liligtas. Bakit paing tulutan mong mililisya kami o Ginu, karing kekang dalan? Bakit pabustan mo ing kesyasan mi buntok, at ing pamaing gulot mi keka? Magbalik ka kaya kami, king uli ning kaya kang susuyo, at king uli ring taong kaya kang pinili, ama natiling bandi mo kapilanman. Bakit gabakan ing banwa at tipaka? Akit da ka ring bundok at galgal laking takot. Alapang menakit at mekaramdam king metong a Diyos a antiika, adarapat karing anti kareting bage, para karetang mibibili king karelang kapanayan keka. Matula mo lang tatanggapan detang manakit tula, ketang pamanyapatdang matulid. Detang makaganaka, nung makanano mo lang buring mibyebye. Mimwa ka kaya kami, makanyan man sinuling mi, ing pamanyapat ming kasalanan. Lipat ning maragul mong muake kami, tiglos mi pa ing pamanyapat ustu, malibat pa kanitang minunang panahon. Meging makasalanan kengan, agyang ing pekamayap ming diling dapat, mengaring basan amarinat. Uli ring kasalanan mi, meging antikeng bulong alalangi, at pipayid-payid ning angin. Ala metong mang lalapit manalangin keka. Ala metong mang lalapit manyawad saup keka. Pimpanan mo ing sarili mo kaya kami. Gilutan mo kami, uli ring kasalanan mi. Dapot ika Ginu, ing kaya kaming tatang. Mengari keng pila at ika ing miyuyubog kaya kami. Ika, ing lina lang kaya kami. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat. Ibalik mo kami, O Diyos, malunos ka kaya kami at miligtas kami. Pakiramdaman mo kami, O Pastol ning Israel. Ika ang makaluklok king trono, babo ning kerubin. Ipakit mo kaya kami ing kaya kang sikanan, mekeni at iligtas mo kengan.
O Diyos, ang mayupayang tutu, iba't banwa mong matas, lawan mo kami. Iligtas me, ing tanaman, akekang tenam. Iting ubas at tanaman, akekang pepalabungan at pepasikan. Dapot ingatan mulat iligtas ding taong kaya kang pinili. Ing balayan apig kaluban mong sikanan. Kanita kapilanman, enake magtaksil keka. Pagkalubanan mo kaming bayong biye, at puryanda kang miyabe-yabe. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, Carintao, Corinto. Manano na sanang ibiyan ake kayo ning Diyos, ake katang igpa, at ning ginutang Heso Kristo, ing grasya at kapayapan. Maralas kong babye kapasalamatan king kakong Diyos para ke kayo, uli ning grasyang binyen ake kayo, king kapamilatan ng Kristo Jesus. Uling king pangayagom yukang Kristo, meging mabandi ko king sablang bage, pati na king pamagsalita at belwan. Ing aral tungkol kang Kristo, malinoya mayayakit ke kayo. Tune at yungan, ke kayo ing sablang kalam a espiritual, kabang panayan yu ing pangakilala na ning ginutang Heso Kristo. Antabayana na kayo ang gaking wakas, ban mayakit kong alang kapintasan king aldoning ginutang Heso Kristo. Tapat yaing Diyos aminaos ke kayo, ban mika pamakiyagom ko king keyang anak, i Kristo Jesus aginuta mo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ban parangalan, ing mayap a balita. Ipakit mo kaya kami, O Ginoo, ing lugod mong kukupas, saupan mo kaya sana at iligtas. Ausan kula pungeni, ding pamilyang manyindi, king mumunang kandila ning Adviento, panimunanda, ring Balinas family, ring karelang Pengari, Brother Jess at Sister Elvira, ding karelang anak, Thea, Bea, at Jaden. Ing Ginoo manatili ake kayungan, At kaya ka, antimurin. pamamasa aking may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, O Ginoo.
Jesus nga na karing kayang alagad, mingat kayong parating magsadya, uling ayo balo kapilan niya datang ing makatakdang oras. May nga ring metong lalaking miglakbe king marayong lugal, panibalaning kayang tuknangan karing ipus na, at balang metong agpangking kayang katungkulan, at yutos na ing gwardya ing ning pasbol, ing manatili ang makasadya king kayang pamagbalik. Inya magsadya kayong parati, uling ayo balo, nung kapilan niya datang ing makibandi king bale. Mapalyaring sisilem, kapitangang benge, ganing aldo o abak. Magkang biglayang datang, at dasnana kong matutut. Ing sasabyan ko kaya kayo, yan naman sasabyan ko karing sabla. Magsadya kayo. Ing may pabalita ng katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. King lagyuning igpam po ng anak po ni Banal Espiritu. Amen. Maya payabak po kayo. Maya payabak po among. Katapatan, king kapanayan. Fidelity in waiting. At ko po nga basang article keng CNN, maybe last week. Ano po kakabang article? It's about Filipinos working abroad. Ing focus na po deng Filipinang magobra king aliwang bansa. At kaya rakalat king focus na magobra la Asia. Yung title na po ng article, When Love is Not Enough. Potang ing lugod eya mo sapat. Bala mo burin sabihan, mo sapat kaluguran mo yung anak mo, kaluguran mo yung pamilya mo. Nang kailangan kang magobra, makipagobra, kailangan ka lumwal king bale, kailangan ka lumwal king bansa. When love is not enough. Sabi na po nitang article, at least kaya bandang Asia, siguro Hong Kong, siguro king Singapore, siguro Taiwan, dito magobra kayong factories ka rin. At intakan ng mga 2.2 Filipinos, and most of them are Filipinas, especially in Asia. At pong kwento ka rin, metong-meto la rin kwento, malam dokumentarya po. Itang meto ka nung minuliya, ede kilala rin anak na. Siguro itamong maswelo tamo, at itamong internet, at intang wifi, akakit mo rin kamag-anak mo kaya ka cellphone, ila po, ede masyadong daramdaman ni mana. Nyatang muliya, ede makanukilala din anak da. At impong kadwa, ita namang metong, sabi na, si sesen ko rin anak kaya naging abroad. Samantalang din sarili kong anak, papasese ko lang kang ima ko. I take good care of children of other people, but my own children, penabiling ko lamang. Tapang metong article, basa ko from that research na I worked my whole life abroad. And when I came home, cancer came in. Kalambat ko may pag-obra nga na, tamuli na ako, matuwa na ako, kanta ko pamiga cancer. Bala mo yan naman na-enjoy yung biyena. O sasabihan ko po ini, deta pong malalakwang keti, deng pamilyada rin makipag-obra abroad, sana ingasukli tamo mo karela, ing maging tamong tapat karela. That our waiting is defined by fidelity. Kareng mi asawa, pota miga broje ng asawa mo, bala mo, ing katapatan mo rin sabihan, bala mo at suya namang Kenny. Faithfulness is to live as if he never left, as if she never left. Kalupan ng Ebanghelyo, may ko yung Panginoon,
may ko inkarelang inkarelang makibandi kembale. Pero yung maging tapat, ami pagkatiwalan, mabibiya bala mo, tsuya naman, ing makibandi keng bale. You live as if your master is still with you. Kareng anak, makanyan mo naman, katapatan kareng kay kong pengari. Potang makola rin pengari yung mag-abroad la, o mag-obrala mo keti, sana yung biyayo bala mo, atsyula naman din pengari yung keng bale. Itang di ba tipong expression, the mouse will play when the cat is away. Mamyalong deng dagis. Potang alana yung pusa. Pero yung biyeta mong pusa na, at chuyay ma, alayoy ma, at yung asawa mo, alayoy yung asawa mo, pareho mo rin, bala mo at tsula naman. Makanya naman kaya katang Diyos. At tsuya, ang giyang alayo, uli ng kaya katamong katapatan. Elasami mo adeng anak, neng kay potan deng anak, at tsuya bro di mada, at tsuya bro di tatada, at tsuya Dubai koya da, o maka Saudi ay koya da. Potang mabibiyeta mo keti, bala mo aliwa. Itang siguro makagadget tamo, maswelo tamo, tilang padalang pera, makaya bro jay tatang ko, makaya bro jay ma ko, makaya bro jay koya ko, makaya bro lareng anak ko. Sana bibiyeta mo namang tapat, king karelang kasakitan ka rin. At ko pong kaluguran na matuwang pari, may niya pong chaplain king Singapore. Lagyo na po Father Angel, mete na po yung Father Angel, taga Bulacan niya po. Misan pinta lang kay king Singapore, may ipagmisa ko kayo. Kareng, usually Filipinos na po rin sisimba kayong misa na. Makatulaya, bibirwano po rin Pilipino. Nga na, kasalanan din naman tayo, natin tayo nagtatrabaho sa abroad. Pag nagpapadala tayo ng picture sa Pilipinas, nakabakasyon tayo. Nasa shopping center tayo. Nakadisplay tayo dyan sa may mga park. O kaya, nandyan tayo sa mga malalaking shopping district. No? Pinapakita natin sa kanila ang sarap ng buhay natin dito. Sabi na po ni Tampari, Father Angel, ba't di naman kayo magpadala ng retrato? Naghuhugas kayo ng plato nga na. O kaya naglilinis kayo ng bahay ng may bahay. Ba't di kayo magpadala ng retrato? Nasa factory tayo at nagtatrabaho tayong pagod. Para makita ng mga pamilya natin ang katotohanan ng kalagayan natin dito. We have to be faithful to them. How do we give honor? Makanano tayo pundenan dangal. Deng taong makipag-obrang alaki katamo by simply being faithful to them. Ikong ating pengaring atyu abroad, deng anak, sisimba. Atsulay abroad, deng pengaryo. Ing katapatan nyo mo, karela, magpakayari ko keng kong pamag-aral. Eyo sisiran ng biyeyo, keng maswelong biye. Magpakayari kayo, baka nitay tang karelang sakripisyo, tunepin, mikabunga. Pota sabihin nyo, alano man kasi magtampo ko ka rin ako kasi may dagol ko ka lola ko, mas kaluguran kay lola ko. Kasakit pong penamdaman ng metong ay maita. Sana itang katapatan ta, maging yan naman tutuki katamo, kimbiyeta mo bilang anak ng Diyos. Neng kay bala mo, alayo, nga napin, hindi dahil wala, siya ay nawawala. Po pareho ito, hindi porke wala, siya ay nawawala. They are not lost. They are still with us. In faith, anyan, hindi po pukin, bala mo, nakatakaritak sisimbo. King Aldoldo, misa ko, bali po, tutuman. Neng kay magmisa ko ken, 5 kami mo, kaya pulo. Pero ako man, wala ko, mas nakala pa rin atyo, lita rin atyo keng online. Magit lang 500, magit lang 400 in an ordinary day. O ito yung panamdaman ko, ikatapatan, sundo tayong misa, para kay katamong atyo ken, at para rin bala mo, talaya kakit. Neng kay po tam mawala la rin anak, isipan, may wala ko, masagin na ako magbalik. Pututo ito. Nung bisa ka magbalik kay Diyos, sabi napin, potang may wala ka kendalan,
Isipan mo, magbalik ko, karayo ko na disat kay pangawala ko. Lingon ka ano, lumaway ka kay gulot mo. Mipakirot ka tsuy nga pong Ginoo kay gulot mo. Bakit? Tikya na ka pala. Ka man pala may wala. May man pantunan ni nga pong Ginoo. Huling penintuna ka. Agagana kaya po itang the lost sheep, itang may walang tupa. Itang may walang tupa, migbalik ya. Itang may walang tupa, ikit na nung mga nani migbalik. Aliyaman. He was found. Penintunen itang pastol. Anya anak ko po kita kaburi kitang lyrics na itang Amazing Grace. Baliya po itang Amazing Grace kanta. Amazing Grace, how sweet the sound. At niya po may itong line ka rin nga na kitang tawling, I was once lost and now I'm found. Lawin niya po itang pang-articulate na kay kayang grammar. It is in past participle. Passive tense. O tachoy po kayong passive tense. And now I'm found. Nasasabihan, at ngayon may kauli na ako. At ngayon ikit ko na yung dalan pabalik. At ngayon migbalik na ako. Ali, eman migbalik. Eman menin tundalan. And now, I'm found. Ikit na ako ng Ginoo. Peninto na ako ng Ginoo. Ako man palalikwan ng Ginoo. Oy ting katapatan ng Diyos kay katamo. Magbayo. Nung manaya ka, panaya na ka naman ng Diyos. Bali po, tanga na ako malati, pituki-tuki na ako simbang mako. Panganay ko po, siguro 3 years old ko pa. Nung aliway lola ko, ima ko po yan, kaya ako sisimba. Siyempre po, tanga na ka malati, tatarianda ka. Anak ka malati, tatarianda ka, papunta Pisamban, pabalik Pisamban. Kaya rin ng meto nga misan Domingo, tatarian na ako mango, siguro 3 years old ko pa. Siyempre po, tanga na ka, mula-mulala ka na po. Ang diyangan naman ngayon, mula-mulala ko pa rin. Mula-mulala ko po ka rin, marakala mga santing alobo, ano pa nga santing de lobo. Balnom deng magtinda lobo, kanya-kanya nanda ka. Lalong kore lobo, baka talang kumaw. Kaya ba't ating magtindang pialungan? Lalong kore tang pialungan. Lalong kore ang pialungan. Kaya ba't nanungan titinda dating magtindang popcorn? Lalong kore tang popcorn. At kabira niya, pauli na kami, may palawe ko. Aliwaman pala yung mga ko yung tatalnang ko. Kilala. Hindi. Kinyak na ako po. Hindi. Anak po katakot. Anak katakot. Ngayon di pala kalyanda ko. Ima ko. At yung kayong gulot ko. Siyempre yung anak mo, eman kalingwan. Nung yung anak, mayagyag ya, kare nga kakit na. Nung yung anak, kakalingwan na ninong tatal na. Nung yung anak, mayakit siya kay may aliwang attraction. Akalingwanan yung tatal nana. Pero yung ima, bala mo yung Diyos, inanemang kalingwan, yung anak na. Mawala, malili, yung malugod. Makanya niya naman yung Diyos kay katamo. Apansin niyo po rin magserbisyo kay katamo keng restaurant. Potang kay restaurant, morder ka. Nanong pumburi mo, sir? Nanong buri mo, ma'am? Bisa ko pa po sa bo, ma'am? Makanya lang po na. Makapadukula pang bagyan, makalukulok ang bagyan. Kaya ba't potang bisa kan danom? Mangyat kan danom. Extra rice. Nano po yung house na karela? Waiter. Waitress. Lenyo po rin waiter. Lenyo rin waitress. Ing obra damo kabang mamangang ka, makalawela kaya ka. Kumanyang kambagyan ngayon, may manaw sa, yes sir, waiter, waitress. Nukar niya po ibating salitang waiter ang pong waitress. From the word, wait. To wait is to serve. To wait is to be available for you. To wait anytime on call ko. Basta inaus mo ko at tsukos. Ba't saka kinyanan mo ko, lumapit ko. Waiter, waitress. Kabang manaya tam keng Ginoo,
naman buri sabihan, manaya kang makatungak-ngak, manaya kang makamulala, manaya kang manyirang oras. Po tutuita, potang manaya ka, susuyo ka. Kabang manaya ka, gagawa kang mayap. Kabang panayan tamo, pandatang ng Ginoo, tasasayangan ng oras tamo. Daraon tamo king kasuywan. Napun po for the first time, megaten ko po king katamong soba, kayatang state of our barangay address. May kirandam ko po kayatang barangay captain, kang Captain Edwin Flores, sampo ka rin kayakatamong konsyel, kayakatang kagawad, metong-metong, migsalitala, mga kuyad. Kung mo po ayari uling migmisa ko. Pero kasuelo ko po kay baryo tamo. Agyang simple tamo mong baryo. Naman po kumpare sarili tamo na po. May kasakit tamo naman. Pero yung masanting, po at magkasakit tamo, tatatabidi, tamit papanulak, tamit papagsisi. O ito po'y pinamdaman ko karig katamong mani muna. Ana po kasakit po, susuyo ka, po lilibutan ka, po mumuna ka. Siyempre, ika nga kakita, ikang sisyanda, ikang parsalanan da. Masakit po yan. Pero didenan ko pong parangaling susuyo. Our waiters, ang pong waitress, ikatang barangay. Ang may gintang maselang bagya, kanita, tayo lulwal. Sabi ta naman, papuya rin pandemya. Niya dapat makakalaleta mo. So, pusahop tamo, lalo na potang masakit. Tami papangalingwan, king katapatan, king katang kayausan. Sabyan dapin, it is difficult times that separates men from boys. Pota ka nung masakiting panahon, kantala, bigakawanin rin talagang tatalakat, king karelang prinsipyo, ang poretan taong tatabili, king nanuman dapat danggawan. Anyapin po, sundo tamo po, kaya katang kasalpandayan, kaya katang kapanayan. Sorry po, kareng makaintindi kayang liturgy, pekabit ko na po rin parol, ni kaya katamong pisamban. Liturgically, dapat alipa po kasi Advent. Pero buri ko na po sabihan, bata na pong manaya ngayon yung panahon ng pandemya. We have been waiting for so long already, for almost 8 months and more. I want to see our hope with the stars. Daratang yung Diyos, datang niya, manaya tamo, maging tamong tapat, tamo tatabili, tatitiplad. Bali po, misa natin itong ayaso, King Japan. Inglagyo na po, Hachiko. Bali po itang Hachiko, bala mo kayong Kapampangan. Hachiko, Koya ko, Imako, Itatang ko, Yachiko. Hachiko. Lagyo na po, Hachiko. Kabalo nung yung pronunciation ko, pero Kapampangan pronunciation. Hachiko. Hindi po haso ngayon ing makibandi kaya, maestro ya po, king University of Tokyo, teacher of agriculture. O nang ining amo na, alayang pamilya, matuwang bayang tao. At ingaso na Yachiko, Aldoldo kaya bene. O nang maestro, tuturuya king Tokyo, at siya naman makatuk nang yaking Akita Prefecture of Tohoku. Ita po karelang train station in Laguna, Shibuya train station. At karinya po manatadit ang aso. Sa kayang training kayang boss, kay ba't itang aso tukiya. Kay ba't bali po yung aso, pati nga po, matsuya ka rin, panayan yung boss, no? Potang kay ba't ng tinuro, sisilim, bengi, datang na yung mestro, tuki na, muli na lang. O ito po yung gagawa ng Hachiko. In 1924, almost 100 years na po yung kwento ngayon, in 1924. Yan na pong mid-1925, more than a year. May koya po yung maestro, tinuruya Tokyo, manaya po yung aso, panayanin kayang boss, daratang. Ngayon pala, yung kayang maestro, yung kayang panayan, 1924, 1925, 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 19
Miyataki akabang tuturuya. Meteya po, King Tokyo. Uling bayin tao ya, laing pamilya, King Alwa lugar. Karinda niya po living, King Tokyo, 1925. Bahal po ng gawa ni Tangaso. Bahal po na nung gawa ng Achiko. Tsuya ka rin. Panayanin kayang Panginoon. Mama ko, nang kaya siguro durut siya ka rin. Pero mama ko, atsuya mo ka rin. Nang kaya kilala da niya puret ang sasakay keng tren Deng aliwa, abede ang mestro. Di din ang pamangan den tao. Kilala da niya. May ginyang aso na ning gay, ning train station. Pila niya pong banwang menayang aso. Pabanwa? Adwang banwa? Atlong banwa? Apat na banwa? Bali po, siya mabanwaya pong menayang aso. Ketang train station. Ang giyang mismo, mete niya naman. Meko, panayan Ing kayang Panginoon. Kapatad, aso ya ito. Pero katapat na Enepek palit. Ing kayang Panginoon. Kelingwan. Sana. Taniman parang alam itang aso, uling aso yali po. Actually, nung ati ko chance punta Japan, o ti ko kaluhuran ko tangye po, ketang station, train station na ning Shibuya, at niya pong statue ka rin Hachiko, bronze siya po, statue in the train station. Not to honor the dog, but to honor fidelity. Di mo parangalan ni tangaso, parangalan dala, den taong atin katapatan, kapanayan, at tatabili. Iti po yung katang kapanayan, kayong daratang Diyos, kimbiyeta mo. As we wait, may we remain faithful. Fidelity in waiting. King lagyuning pa, pananganak, Banal Espiritu. Amen. Talakat tamo po. Ipasyag tayo po kaluguran kong kapatad, ingkaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang King Banwat Yatu, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli upaya ning Banal Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katlungaldo sinubliyang mebye, pepaytas siya banwo, makalukluk, wananing Diyos sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka ring mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawad na ring kasalanan, King Pangasubirang ring mete, at King Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo, King Ginutang Yesu Kristo, ban maging matingit, ingkaya katamong panganaya, King Pangayatsu, at King kayang kaligtasan adatang, sana King Kabilugan na yato. Ngatangan po manalangin, Gino, datang na ka at iligtas mo kami. Gino, datang na ka at iligtas mo kami. Gino, pabandyan meng dakal kamulub, ing iglesia mo. Ban ipakit ne ing dalan, karing sablang magdulap. Matulanong tanggapan mipnong lunos at pakalulo, ring palpikasala, at maging santungan niya't talapaglualo, ring kalulo, ipanalangin mi kaya o Gino. Gino, datang na ka at iligtas mo kami. Gino, pabandyan mong kabyasnan ding pamuntok ning kaya kaming yatu, ban iyatadda ing kapayapan at katuliran, karing sarilirang bansa, at king antas na ning kabilugan ayatu, ipanalangin mi keka o Gino. Gino, datang na ka at iligtas mo kami. Gino, pabandyan mong kapanaligan keka, ring daralan kasakitan, ban akit da, nung no anti ing lugod mo karela, at makatabnula naman sanang tawong talatuki mo, king kekang pamanalastas at pakalulo, ipanalangin mi keka o Gino. Gino, datang na ka at iligtas mo kami.
Ginoo pabandyan mo king kaya kang espiritu, king katapatan ding miyasawang masisira pamiyutos, ding pari at relihiyosong malilili, ding mikakaluguran at mebigo, king karelang tiwala at pamidamayan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, datang nakatligtas mo kami. Ginoo pabandyan mo ring kekeng komunidad, king lugod mo, ban igalang mi at kilalanan ing ulaganing balang metong, miyabe-yabe, kambening sablaming pamiyayaliwa, at pansinan ing dapat ning metong at metong, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, datang nakatiligtas mo kami. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginong Yesus, ikaing daratang banibayo mo kami, king kaya kaming yato. Maging tulara ka sana, kapanayan, kabilugan na kapanaligan, nginit manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Manalangin kayo kapatad, banda ating kakatang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Igpaming miglalang, iba't king sablang pigkalub mo, daraon mi iting tinape at alak, samantalang susuywanda ka, ngeni, tanggapan mo sana yung kaya kami ngayon, at antabayanan mo kami kapamilatan ng pangako mo, kimbialanganga. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka ang timurin. yat nayo reng puso yo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos kingalangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong Ginoo. Inyang migpakumabayang may kisaut kaya kami anting tao, ti paranay tang binalak mo kanita pang minuna, at bigbalik para kay kami ing dalan painturo king kaligtasan. Ngeni panayan mi tangaldo, potang i Kristong Ginoo magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita, maging kaya kami yan naman sana, ing kaligtasan na pengako na, ang ngeni panenayan mi, king mit mong kasalpantayanan, at mit mong kaganapan. Ulinita, kambeding sablang koro, ring angel at ding santo, karin king banwa, daralit min kayang ligaya, lain makyabe, king alang tuknang dang pamamaya kapurian keka, at ngamingan kakanta.
Tunay kapin banal o igpa, hikang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa naretingayin king Espiritu mo. Ban para kay kami malyari lang katawan at daya ni Ginaming Kristo. Bayan mi daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat siya keka, piraso net binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanakong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay bat ning apunan king waning kalis. Pasibayin pe pasalamat kay ka. Binyening kalis ka rin kayang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya nimbayo talang hanggang ti panamibubu para kay kayo at para rin sa blang tao. Ban kanita mi patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo ite bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo po yung misteryo ng kakatamong kasal pantayanan. Yang ini gaganakan mo igpaing kamatayan, pamanyubli ng miyebye ng anak mo, daraon mi keka, ing tinapen imbiye, ting kalis, ting kaligtasan. Laan ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpay sa iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading sablang malugod a susuyo, magobra, sasaw para king kay kaming baryo, at king kay kaming parokya, keti king Banalacruz. Ganakan mula na ba ni kapatad ming pepainawan at manenayang subling mi, ading sablang mayangu abye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Induning Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang santo, tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristo ang kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katang.
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bant king kasaupan ni kaya kang pakalulu parati kay mikabus king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan kabang manenaya kami. Kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabus. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, mo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan may ang paumbilugan ng pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, kingalanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayungan. At kaya ko, ang timuring. Ipakita mo po king kaya katang parokya, kaya katang samban, kaya katang baryo. Mika kami itong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kapayapan po kaya kongan. Kapayapan po kaya kongan. Nyo, ing kordero ning Diyos, nyo Jesus sa milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayaos king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ko. Dapot iyagkasme nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan, a sakramento, kaluguran da ko, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ko. Dapot ing pauli na ning ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umya ka mo man espiritual, kening puso ko, kakaulan da ko, bala mo mawari at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keka. Mo sana'y paintulot kapilan mon, ing mikawani ko keka. Amen.
Sound test mic. Iti po yung tauling Domingo para panalangin tala rin kaya katamong mayang abye. Diyos, amiglalang, kaya kaming tagapagligtas, king upaya ng Kristo sinubling mebye, at migbalik king kaligayan mo. Mananasanang di kapatat ming mayang abye, emila kalingwan king lugod, at king kasalpantayanan, makapakyagom kami king tuladeng kaya kang kayarian, king ligaya mo, king alanganggang kayarian. Itiyaduan mi, kapamilatan ng Yesu Kristo, aning banal Espiritu, manggaman king alangangga. Amen. Igpami at kabanwa, misamban niya lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, ipamintuan ng lubong kaya tisuli pantibanwa. Ingka kanan mi, King Aldoldo, ibiya mo kaya kami, King Aldongeni. Ampo ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anti mo impamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Emo kaya pa isawul king tukso. Nunay kabos mo kami, King Sablang Marok. Amen. Bapo Maria, mit mo hing grasya ang ginong Diyos at tsukeka, nuwan ka karisablang babae, nuwan niya pa naman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king igpa, ligaya king anak, ligaya king Espiritu Santo. Antimoing sa diyarang ligaya, ibat king kamumulan. Ngenit kapilan man manggaman king alanangga. Amen. Ipagkalub mo yung alanganggang kapainawan karela o ginu, Sunlag ne saning sulumong alanangga. painawan no sana king kapayapan. Amen. Ing kaladwada ring sablang peang unabye, at ing kaladwada ring gang kaluguran tamo, king pakalulo ning Diyos, mi painawan no sana king kapayapan. Amen. Oratio Imperata. Panalangin tamo po, sana kabyusan tamo, iting daralanan tang masakit, king panauning pandemya. O Diyos, sa igpami, lalapit kami kaniting pamangailangan mi, king pamagdualo mo kaya kami, laban kaniting coronavirus. Ang marakal na inangubye at marakal pa mo naman masakit kalupa na niti. Ipanalangin ming kalam mo para karing sablang tao amiatasan, ban panigaralan impanibata niting virus, gawang masampat aparalan, ban aywasan impamikalat na niti, ampong makapaninton lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mo laring kaisipan ng ponding gama daring mitagulaling king pamaningat ikareting masakit. King mitmong lugod, kaingatan at ampong gelingan. Makanyan mo naman karing sablang manigobra ban makapaninto lang masampat akalingapan ampon lunas karing kaniting sakit. Manalangin kami parang sablang misasakitan pauliniting virus. Manano sanang milunasan la at manumbalik king karelang masalese pamikakatawan. Ipagkalumuing kalam mo para king ikakayap daring sabla ampong makapakyabeng masampat at saup karing pamangailangan daw. Iti aduan mi kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyem pong magari gambe mo, king kameto kaning banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Nuwa na Mariang kamasmas ding salunan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad tamo po. O igpaming miglalang ibating sablang pagkalub mo kay kami, darawon ming tinape at alak. Samantalang susuyuan da ka ngeni, tanggapan mo rin kaya kami ngayin, antabayanan mo kami kapamilataning pangako mo, king biya langanga. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Baka kukutang niyo po yung kaya katamong simbang bengi, simbang ganingaldo, misunduya po. Nano pong oras? Alas 4. Alas 4 may jaya po. Pero po atin pa rin social distancing. Na po. Numapalyaring bukulat ko rin pasbol. Sana by that time, malangin po yung kakatamong patio, mga bitaluklukan. Maginta sanang ligtas ang giyang mga dita mo. Etabo rin mikasakit tamo. Na po. Nung alim, misarahin pisang banta mo. So we have to be careful with our sense of security and safety.
Mi papanantabe tamo po. Alas 4:30 ning ganing aldo, magmisa ko po para kay nga katamong simbang bengi. Itang alas 6, magbalik ko po kay Clark, magmisa ko rin. Alas 7:30, kiko pong Margot na bengi. At yung ganing aldo, karinya po yung katang misa. Bendisyonan na kayo po at yung kayong pamilya. Yung Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka, At antimuri. bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong kaluguran. Kaya katang pamilya at kaya katang baryo. King lagyo ng igpa, poning anak, panimbalal Espiritu. Amen. King kaya katang kapanayan, maging tamo naman sanang tapat King Ginoo. Salamat, King Diyos.